PSM Makassar kembali mendatangkan pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2019. Penyerang naturalisasi asal Belanda, Ezra Walian, resmi berkostum PSM Makassar. Pemain yang musim lalu membela klub asal Belanda, Almere City ini, mendapatkan kontrak dalam jangka waktu yang panjang, yakni 3,5 tahun. Perekrutan pemain muda menjadi proyek serius bagi PSM Makassar untuk peremajaan dan target jangka panjang tim. Have player who develop himself by the best club in Holland. Saya senang bahwa kita mendapatkan pemain yang bisa mengembangkan dirinya dia menuntut ilmu di klub terbaik di Belanda. And I hope that his skill and also his football intelligence will use to make PSM Makassar better. Dan saya berharap dengan skillnya dan intelligence, kemampuan berpikir sepak bolanya bisa bermanfaat untuk PSM Makassar. Ezra Walian mengaku bangga bisa bermain bersama PSM Makassar. Penyerang timnas U22 Indonesia di SEA Games 2017 lalu ini mengaku memilih PSM karena memiliki prospek bagus bagi pemain muda. He gave the youth a lot of care, and also the philosophy of the club is the same as mine. So yeah, of course, that's why I came to PSM. I believe in the philosophy, and yeah, that was for me a big reason to come here. Also, I knew the coach before, and also I know that he was a great coach, and so I believe also in him. And yeah, I believe in PSM, and that's why I'm here. Ezra Walian menjadi pemain keempat yang direkrut PSM Makassar di paruh musim Liga 1 2019. Sebelumnya, PSM lebih dulu mendatangkan pemain timnas Indonesia usia 22, Firsa Andika. Pemain naturalisasi Rafael Maitimo dan penyerang asing asal Guinea-Bissau, Amido Balde. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.